ibyumweru bitatu birarenze abaturage bo muri Palestina barwaho ibisasu bitwara ubuzima bwa bamwe, abandi bikabagira ibisenzegere. Intambara ishyamiranyije umutwe wa Hamas na Isiriyali irakomeje kandi nta kanunu kuko izahagarara vuba. Abanyapalestina nibo barimo kugorwa cyane bivuye ku gitero umutwe wa Hamas wagabye kuri Isiriyali kigahitana abantu 1400, nyuma Isiriyali nayo itangira kwihimura. Ubu ikirere kigaza gihora cyuzuye ibyotsi by'umukara n'ibikomoka ku bisasu bya Isiriyali. Kugeza mu ntangiriro z'iki cyumweru, nyuma y'uko Isiriyali irahiriye kwihimura kuri Hamas, ibitero byayo birimo guhitana umubare munini w'abanyapalestina b'abasivili batari mu ntambara. Muri bo hari abavuga ko batazi icyo bakoze cyangwa se ngo bamenye impamvu y'ibirimo kubabaho. Mohamed al-Kurdi w'imyaka 24 y'amavuko ejo kuwa mbere yapfushije abantu benshi bo mu muryango we baguye mu gitero cya Isiriyali hafi y'umupaka wa Rafa. Asobanura ko mu muryango we bishwe iminsi 2 gusa mbere y'uko acyuza ubukwe. Aribaza ngo twakoze iki? بعد 10 دقايق يكمل العشاء. amasasu yatangiye mama wanjye, bashiki banjye, mama wacu ari kumwe n'abana be b'imyaka 4 n'7 bakoze iki? Mama yarimo kunyereka ibintu yaguze byo mu bukwe bwanjye. Yari yambwiye ko yaguze ibintu bizakoreshwa mu bukwe bwanjye kandi ko hari n'ibindi azagura mu kuntegurira ubukwe. Yari yishimiye uko imyiteguro irimo kugenda. None ubu icyo twakwishimira ni uko yaba yagiye mu ijuru. Al-Kurdi yakomeje yumvikana avuga ko we n'umukunzi we batunguwe mu gihe bari bagiye gucyuza ubukwe, maze abanyisirayeli bagatera ibisasu ku nzu yabo nta nteguza. Akibaza rero icyo bakoze mu gihe bari mu nzu bari gufata amafunguro nyuma yo gusenga. Kugeza ubu imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima y'i Gaza ivuga ko abantu bose hamwe bamaze guhitanwa n'intambara barenga 8300. Abo barimo abana n'abagore barenga 5500. Nubwo uko ibintu bigaragara kugeza ubu abanyapalestine aribo bari kwibasirwa cyane, ariko ku ruhande rw'abanyisirayeli nabo barababaye kandi barifuza ko ijwi ryabo ryumvikana. Noam Alon nawe w'imyaka 24 aratakambira umukunzi we Inbal Hayman wafashwe bugwate n'umutwe wa Hamas. We are just hoping that Netanyahu and all the other politicians and the people that... Twizeye ko Netanyahu n'abandi banyapolitiki ndetse n'abandi bafata ibyemezo batibagirwa abafashweho ingwate. Turimo kubatekereza mbere y'uko hari ibyemezo bifatwa. Tuzi ko iyo bavuga impamvu ebyiri z'iyi ntambara baba bavuga kubohoza abafashwe bugwate ndetse no kurandura umutwe wa Hamas. Nk'umukunzi wa Hayman, ubwoba nuko izi mpamvu ebyiri bavuze zigongana, bityo zikaba zitagirwaho zose igihe kimwe. Ntekereza ko abafashweho ingwate bose babanza kurikurwa, cyangwa se hakaba ubwumvikane n'imfungwa z'abanyapalestina zikarikurwa, noneho abafashweho ingwate tukababona bakiri bazima. Uretse Noam, hari abandi banyayisirayeli benshi bazamuye ijwi ryabo bumvikanisha ko bakeneye kubona abo mu miryango yabo bafashwe bugwate na Hamas. I ask the authorities here and all the international community to keep pushing and to keep doing whatever they can. We found a clip from TikTok which and we must tell the story as much as possible, and it doesn't matter in which way, everybody can help. Kuri iki cyumweru gishize, ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters byatangaje ko byabonye video batabashije kugenzura ngo bamenye igihe nako yafatiwe, ariko bemeza ko aya mashusho yerekana abantu bari barafashwe barekuwe. Ku cyumweru kandi abo mu miryango y'abafashwe bugwate bagaragaye imbere y'urugo rwa perezida wa Isiriyali Isaac Herzog i Yerusalemu bafite amabendera, ibyapa n'amafoto y'ababo bafitwe na Hamas.
bafashwe bugwate bose barenga 200. Ku wa gatatu w'icyumweru gishize, Isiriyali yatangaje ko abantu bose bafashweho ingwate bakomoka mu bihugu 25 harimo n'abafite ubwenegihugu bwa Isiriyali. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.